Biyag Ti Tao. Hello, good morning, good afternoon, good evening kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode, kablawan tay payman ni Chris 5, kastamatan ka ni Maricel 5, kan ni Evangeline Aquino di Talungog, kan ni Rohel de la Cruz. Intay nga rudan danggan ti episode 186. Dito drama tayo, biyag ti tao. Agawid ta ka din, tatang? Madamdama anak ko. Tagda pa urayan ta. Paumay ka nun. Itulod ta pa balay da. Ni ka di man nun antihana ti urayan tayo, tatang. Minalum nga urayan tayo. Minalumot nga itultulod yu balay da. Wan anak, ta sayang mo ti pagarkila na iti pagluganan na. Iso siya lang, ti mangitulod kan ko na. Ta kaasi mo Ramon! Oh, ang tamad gaya man. Naimbagtadakan. Ala, aglugan kan. Ta itulod da kan. Sika nalipatam samot ng tekarim kanya. Kunam nga agbuya ta itisini italav. Ayaw na niya. Kasano nga kadwak mo ti anak ko, hana. Ang paano ipabigatan. Alaman laangan. O sige, agawit tayo nga rodan. Dumagas kayo pa iji balay ha. Ta iji kayo nga ag-dinner. Well, no problem. Basta si kahana. Ala, lumugan ka nga rodan. Okay. Agtugawak dito abay mo ha. Kaya't kung amin nga agab-abay ta, bayat ti panagmaneho. Okay. Kaya't ko, Wala. Umay ka nga rodan, hana. Mangan kan asik ha, Meli. Apay di ka mabisin? Kwa, Di mo pilitan o di na kaya. Amang nabusugan, bakit? Apay anyat kinan mo aya, Meli. kwa nanang. Wala ni tatang. Nagadulang harudan tikinan na itay iti balay da na ana. Kaslang mabisbisinan pa laang. Ala, ingkay tisilan mo no di ka pa imangan, siga Meli. Di nakbuya na kasta. Sige, tatang. Apay anarabian kayo anagawid. Ada ka di man nandangar kilakin ka? Adang arod bakit? Amne, inutang naman ng tarkila ko matitaksi. Di ka man Ramon. Ti ko namkit di. Babae manen, tinangar kilakin ka. Isu nga awan man bayad mon. Ni bakit mat? Talaga mat. Ay, di ka agararamid. Nagkari ka kanya ka di mon aramidin ti kas iti inaramid mo iti kalabas. Kinunam ngagbalbaliw kan. Huwag ka di. Jakmut nalipatan day takit. Bakit? Ipalpalagip ko laeng. Tane, minalamot lang nga ada mga arkilaken kan iti libre. Di ka gararamid. Agam amutan. Ammo kun ti style mo. Meli, ibagam ti agpaiso kanya. Napanan nyo ken tatang mo iti rabii. Apay anarabian kayo man na nagawid. Kwa nanang. Ibagam ti agpaiso, Meli. Di kaglibak. Pangaasim, anak ko. Kwa. Di magas kami iti balay da nana, ana. Ta intulod mi ngamin. Nangan kami pa ijay, Ha? Asino ahana dayta? Jak kumakayat nga ibagati agpaiso. Tadyak kayat nga aga pa kayo ni tatang. Jak ngamin kayat tiraramidin na nanang. Anya nga aramidin na? Nabayagan nga itultulod ni tatang da dya babae iti balayda. Kat very sweet da iti tunggal may sa nanang.
Anya! Isuti ko na ti anak mo! Agap pamanindanan ken tatang. Tipain, Ramon. Unak tubay Apay nga mingas ang agsarsartin ni tatang agbababae. Babae ka na yun ti pagapapaan da kan ni nanang. Awan ti nung aramid mo! Abot-buti nga tunggal aga pa dadagiti dadakkel. Ti aramid mo! Nanang! Gusto ko man! Ramon! Agpagpakaasi akin ka! Agbaliw ka kuman! Tapno awanan ti panggapuan ta nga agapa! Maasi ka kuma iti anak ta! Isu ti maapektaran iti kanayon a panagapa ta! Ay, Saan tamot nga agapa ken? No idyamon ti panagbababaim. Amangan no maadaan iti sakit ti anak ta. Gapo iti kastoy nga aramid ta. Awan lakat agapa ta. sika matlat mga aba kanya kat, Mari. Kas iti kinunak. Saan ka nga apaen? No saan matla agapo iti aramid mo? Ti kinababaerom. Sige, bayam, tapilitak tagbaliw. Kas taman ti imbagam idi. Kunam nga agbalbaliw kan. Nga makaduming gulat na palabas at damanan sa bali a babaim. Saan itan? Bayam, tay karigata kong tagbaliw. Idya akong tagbabay. Agkidamak, nadamakitak a babay. Tapno saan akon amasulisog pay. Ay, dayjayon ti taksi ni tatang inak agluganan. Daba, Magpanglo ka talaga, Meli. Agtal na ka man, Ramon. sa bali manon a babae iti kadwa ni tatang ang nakatugaw iti taksi na. Tatang, agawid tayon. Nay, padagawad gaya man ako. O sige. Omega, tay palugan ka kin ni Rudy apada ka driver. Isundi mangitulod kan ka gagawid. Agbiyahe ak pa ngamin. Meli, di ka man nagipulong iti nama. Tamusan kami nga aga pa, okay? Tatang, Ano na? Oh my God. Bayan na kontemplete mga gawid. Agpaitulod kan kin ni Rudy. apay ngayon sardeng mo ti taksi, Tata Rudy. Amo ka mabising ka. Isungay tapay mangan. Ay, saanan tata? Nakababain mo't. Ay na, di ka di agbabain. Balasan ko. Ela, bumaba ka. Tinta mga di sa restaurant. Sa akin to itulod na agawid no madamdama. Dan, Sige. Da kayo ti makamu, tata. o niya, nabusog ka di. Uwin tata, nagimas ti inorder yu amakan. Agyaman na ka? Di ka yaman. Tapno libre kan tumalin, Meli. Nakababainan, tata. Eh, di ka kadagbabain. Agam-amo kami itamam. Isong awan tarong mga pagdalakap. Takasla anak kami tayo, Meli. Tata, Ewan gayam. Ito kwartam, Meli. ni, apay ngay kanda kiti kwarta ngay, tata. Sana, nakababain. Laki Jane, awata mo, Meli. Tulong ko kan galeta. Allowance mo, yes, kulano. Alam mo, kaya itulot ka niya balayo, balasan ko. Sa bali man na babae tinakita kakadwa ni tatang ni Jailugan, nanang. Anya? Ay na! Talaga nga awan pa nagbaliw day nga amam. Ha? Baybay amon. Nauma akon amang bagbaga iti amam. Iso abaybay amon. Ha? Aklo naklatan tigasat ko. Talaga siguro agasat ko ti isuk-sukat ti asawa na. Talaga siguro akasdyayin ti ugali ti amam. Na ito lang nangaminan ti kasdyay nga aramid na. Nanang, Aramidin na latan ti kay kayat na anak ko.
Makaamon iti biyag na. Please, nanang. Saan kayo kumangagsina kan ni tatang? Diyak kaya ta marakrak ti pamilya tayo. Anak ko, Isyak mo tiyag pakpakaasi, nanang. Di mo sinsinaan ni tatang. Tadyak kaya't ngagsina kayo. Ngagsisina tayo. ipagpagapukken ka anak ko. Iso adi ka madanagan. Saan ko asinaan ti amam? Nukas ta. Adamanan pa na, Ramon. Wan, Mang Rudy. Atay tulod ka, pasahero. Arkila anak. Iso si kaman pa ti pakiluganan dyan ako. Kaslamok man ang ti papanama, Ramon, pre. Tagtagari ka dilatan. Lalaki ka. Iso nga amok ang maawatan na. Ala. Di mo pa kadanagan dyan, anak mo. Tas siya akong di makama mangitulog yung kuhanay yung balay niyo, pre. Mili, agbusog ka. Well, ibusin ta amin in order ta, ha? Untata. Nabisinanak ang naggapoy di paggadalan. Kasta, mangan kayo tayo. Tapno lumukmag ka, nagkutong na. Diyak kaya't ti lumukmag, tata. May mahit-mahit lang no lumukmag ka masit, Mili. At ada pumintas ka man. Ay, kasta ka di, tata. Well, awan gayam, ada ginatang ko arilo. Nakita ka nga awan rilong. Iso ngayong gatangan ka. Ha? Ala, nakababainin ka da kayo, tata. Asa pulam da ito, iya pagkatalan nyo. Na, isuot mo man, takita. Sige, tata. Uy, eksakto kanyak, tata. Wakto, matabag bagay oh. Magustom ka di? Uwan, tata, nagpintas. Ha? Ay wanam da tari lawan. Remembrance mo kanyak da tamili. Uwan, tata, kat agyaman nakmanin ka da kayo, ah. Awan na nyaman na, nakong. Kan, okay. Kwartampay. Ha? Ikandak man na ni ti kwarta, tata. Well, tapno at dapakit manim. Di mo latan ibagbaga kada tatang, kailangan mo nga ikan kay ti kwartam ha. Kwartam da ita di makalawas. Ikan kanto man, no may alawas. Mele. Meli, apay anarabian ka man na simmang pet. Naggapuan man na ya. Kwa, nagpractice kami dyan school, nanang. Practice iti? Practice iti kanta. Ada ngamin program mi into next week. Awan na. Ang alas 11, tirabi eh. Grabe mo't day ta practice yun. Apay, rinabi iti pa nagpractice yun, Meli? Un nga, Rod. Apay akas lapag duwa-duandak, nanang. Ha? Apay, ti amoyo. Agbulbulak-bulak. Nagpractice kami. Kunak lang nga, Roden. Ha? Meli! Kasarsarita ka pa'y lang! Meli! Mga payakas jay mutan ti pa nagsungsung bat ti anak ko. Okay, honey. Bye. I love you. Talaga nga awanin serpik nga asawam Ramon. Kaabay nak dito'y kama. Ngam nagtured ti rusok mo ang makisarita iti babaim iti cellphone. Ay na. Di ka pala na iruwam kanya kaya, Mari. Masit pala ti anak tayo di. Kastuyin daraming ko. Kan namumat. Asipod baruak. Kat agrurutap dagiti nobya kidi. Sana ya. Ha? Awanin limot ko kin ka, Mari. Kat no di ka makaanos, nawaya ka ap pumanaw.
Saan ka alapdan? Grabe ka raman. Basol ti kastangar aramidom. Ay na, basol no basol. Anya nga rod kat kastoy nga rod matibisyo. Awatan naklata ka din, bakit? Uray, tas ikamot lata ti original. Saan kamot abang panawan? Saan ka nga isuksukat? Ay na, uray agsangsangid ka dita. Di nakmalapdan iti kahit kung aramiden. Ramon, kastoy ko kadilatan, aginggat inggana. Tiag sangsangit nga agpakpakaasikan ka. Kasi di ka nayon ko nga iba nga bakit. No saan ka amakaanos, nawaya ka pumanaw. Sinaanak, saan ka alapdan? No saan lang nga gapu iti anak ta, nabayagan na pinanawan ka. Gamaan siya na kiti anak ta. Di na kaya tamarakrak ti pamilya tayo. Isungarod ako nak, nga awatan naklatan. No di mo kaya't amarakrak ti pamilya tayo. Nasaya tadakan, Ramon. At anang ragkila kanyak, iso anarabyanak mari. Awan bibiyang ko no sa dino tinagapwam. Ni Meli ti pagdantanakak. Ha, apa ito anak da? San pa'y asimmangpet? Kat dis orasen ti rabii. Anya? Awa gamit ti cellphone na. Diyak makontak ti cellphone na. Anya? Napnapanan na ngayon. Kanayon ang marabyan ni Meli. Ngam ita ti kaladawan na panagawid na. Makapadanag. Apay akastutar aramidam. Inawagag ti teacher mo. Saan mo't gayam apod no? Nga agprak-practice kayo ije pagadalan. Ha? Apay, sa dino ti papanam, Meli? Ibagam tagpay so kanyak. Tano saan? Tano saan anya? Kabilindak? Pagtalamundak? Sige, pagtalamundak no kasta ti kayat yu tatang. Ha? Nene. Apay nagtangsit ka sumusungbat, Meli? Ha? Nukas tamot lang. Agsardeng kalangan nga agkatal. Wan! Talaga adyak kayatan di ag-eskwela! Tamabain ako nga ag-eskwela! Ngamin! Masikug akon! Kanya? Masikog? Ang danlobyong? Wan tatang! Nabayagan na? Katiso aka na yun na kamarabyan? Taiso ti kakuy-kuyog ko iti rabii? Anya? Iba gamitin opium. Takayat ko makasarita. Sige! Ayabak dito'y balay, tatang! Ne, Rodi, nakaumay gamot dito'y balay. Uwanta. Tatang, nanang, ni Rudy ti ama to'y inawag. Anya? Anya? Awanan kay tibayin, Rodi! Apa yung naramid mo takas tuwi din ako? At dan asawam, ng ginundawayam din ako! Saan nakaginundawayan ni Rudy, tatang? Ada nagkinaawatan mi. Anak ko! Apay at tinutupam ti adda asawa na! Addan pamilya ni Mang Rudy! Nagpuskol ti panagrup-rupang nagpakita kada kami. Kalpasan ti naramid mo, Rudy! Pakawanin ako, ma. Diyak pagtalikod ng tasikog ni Meli. Agsina kayo! Talusan! Durugak di asawam amang idarumken ka, Rudy! Ala! Tapno awanan ti Riri. Sige! Sinaakon ni Rudy. Basta suportaran na ti anak na kanyak. Agsinatan, Rudy. Nanang, masikugak. Anya? Manan? Apay, asino man ang tinubyom, anak ko? Nakabalo ng tinubyok, nanang.
Imbalod day di na minsan nakalman. Anya? Tapay! Natiliwan nga gar-aramat iti maiparit nga agas nanang. Anya? Apa man na makapagpasngayak. Aga brudak nanang. Jakon kaya ti agiskwela. Isu nga. Aga brudak lang yun, nanang. Maturog tamatan. Tanapaturog kung dagiti apu ko ta. Apay ngagluluwa ka. Siya anak lang amin kan kamari. Kasta mo iti anak ta, kan ka na kita po ko ta. Ha? Basol ko, napay gasto din nagtungtung palan ta anak ta. Nimiling anak ta, tinagdasalan, ti kinababayro, kiti kan labas. Mari, Ramon. pakawalan ako nga bakit. Labiris ko nagitibitnot ko. May karik. Diya kong sumlihan tisikot nga ramid ko. Tadya kaya't amay tulad na kita puko tayo tinapasaran tinana. Nagulunagit basi ka babae na kita puko ta. Ramon. Agyaman akta naka-Ameriskan. Ay ayatin ka. Iso ang mapakawan ka. Ken no saan ka ang mapakawan, edi pa'y dako maapinanawan ka. Ang imamarama Kat tulungan ka amang padakal ka na kita puko ta. Tadakat nga ron ijabrood tinata. Wen lakay. Kat ikararagan ta di anak tayo di abroad. Asapay da kuma, tanakarad ka da kanayon. Ken sapay da kuma, tasaan na pasulisok. Tapno saan na maulit tinapasamak ken ko ana. Uwan. Ikararag ta. Asapay la kuma. Tabakasarak mata ni tilalaki, ang mga yatken ko na itinapudno. Kat may bilang lang to kas pudnong anak. Nagita po ko ta. Mari. Abay, awanan planom ang makiasawa na ko. Awanan tatang. Diyak kayatin ti makirelasyon. Dagitilatan anak ko ati pangibukbukak iti atensyon ko. Ken saan mo't lang nga asawa ti mang parparagsak iti may sa tao. Naragsaka kun. Taad dandua nga anak ko tatang. Kunakit dinod na mumiya abroad ang nobyo. Adwa ti agar-aram tatang. Ngaman jakon. Ipapas ko kit din ti agbakasyon. Tagsubliak manen ijay abroad inton umaya bulan tatang. Uwan na ko. Kat pagawalan na ko ma. Nga po iti matingaramid ko iti kalabas. Naundaya panawan, pinaspasakitak tinam. Nga po iti panagbababahay. Ay na, lipatin yun dayjay tatang. Tinapatag, nagbalbaliw kayon. Kat, pakawanan da kumamo tatang. Ngamin, nagbali na kasukir kada kayo iti kalabas. Ala, mga barwanan tayon. Wen tatang, ket kidawen tayo ti panarabay ti Diyos kada tayo. Tapno nasalun at ken naragsak tayo akkanayon. Ijam ti agarami di ti saan na nasaya at tanarigat ti mabalsan. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ensorat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.